He video ai hianin pusi ngun lian chunga thu soi kan react don ani hi alung oi vak lo mela a district council how to ten chief minister an mu theilo ti chungchang a hianin a thu soi na hi pumang heta ralte youtube channel a hian ron post ani he a thu soi hi thubel chian dol ani em arin tlakem mimalin beina te telem tengang kha kan ngai thawanga kan react ho don ani o pakathan soi du kanaya hey Mizoram mi puite minsiat sakatan Mizoram ma hian sangza samsari le pani atangin UT aya Bultanin Legislative Assembly kan lo nei sawa sangza somje le paruga state ta nangkai kan nia so the John Chief Minister ki ve hianin kan thon ve phak inti ve khanglang ni la pathum tun huna hian alo thon ve tawa chuta kan Chief Minister te chuan Bikin District Council te ngai poimo em china mar chu voina kan Chief Minister ero he chuan District Council te hi enga vakma min ngai lo ni ti alang chiam le in kriya e District Council te so in rel dol na fel tak nein Chief Executive Members CEM kai ruai na in anuaya Executive Member Mizorama Minister kan tiang portfolio rang nei EM te District Council pathum khian anlo nei bea chuta an ho tu pa beratan chuan Chief Executive Member Elaya Chief Minister kan tiang hi nei ve ani chutiang chuan sarkar akal ve ti chuan kan CM te kan EM ten helaya Mizoram sarkar atu te po MNF ani mo Congress ani mo PC ani mo an lo dor to china tununa hian he kal phung thar sarkar ti in mi puiten ZPM sarkar nan pea thasari emo akal sok ani in Thanmagan Assembly House ate waine kan Chief Minister hian Autonomous Council te dusak ani tu zia thu te ama ngai poina lo sui to pho china marchu foine hian Chief Minister han nia han lal chu e tunkar sowa kan CM pathum mara tangin pu laiko lai tangin pu simon thanga sakma tangin pu rashid mohan ate sumi te pathum chuan Chief Minister mu andu thu appointment thotan ni khan pu em laiko an ziakin additional PS ne na submita trong kampoin mu andu thu rei lote mu andu thu lo soi saka appointment penge turin dila maro chu engma channa pek thei ani lo thu le thei thu mo portrait ani lo wa tin chu tian chuan ke point MLA kani ve angin ke po District Council area mi kani tunma point Chief Minister te District Council lo tu te appointment kan lo dil pui ve fo china kan dil na te hi kan ho tu masa te khan min za sak ema min ti ro tin sak china kan CM te le kan District Council ho tu te appointment an lo pe to china tuna kan Chief Minister ero chu thole ni khan WhatsApp message in Autonomous Council ADC CM pathum ten an mu du thu le puna pek thei ram lan tur ka badil saka ti chuan anwa min lo chana chuan party of nilai ni kha party officer omni len tur thu in min non changa ai police zin kara tal ipe thei lo mo tia kaba text chuzom le chuan achang tu minister mu mai ro se tin non sang le ta chuan ke in ka pasang let ve le Chief Minister ini anga mu che andu ani ti in ka vathon ve le maro chu when ni thleng hian tunta ka thleng hian min chang ta chuang lo wa ti chuan lai Autonomous District Council CM in anaw te helaya lai hausa thok DRC ne na
deal na official siam turin antia official in chief minister appointment po badila amar chu po chu an pe thei talawa avan duai kha katia Mizoram chief minister to zong zonga autonomous council CEM te appointment deal pedu lo chun ani in kalaria hetiang anga namtlem zok tele district council in real bolna kan ho tu te kan chief executive member te appointment petheilo khopian abuai aloni ani chuan avanduai thak le in karinga tin hei in ngai poimo lo na lian tak ni in karia tun nuwa khengle to lo se ti kadu tak zeta hetiang anga district council te min ngai tha engmalawa min ngai zel ani chuan he zoram a hian keini autonomous council area te tan chuan mun kan nei ve don lo ang hle in karia engapo ni se min hudu ani chuan engpo min lo dil don se engpo lo soi don se kan lo ngai thak ve hi ramnu le pa kan ni anga kan mo phurna le kan duty po live in karia in hu do lo ngot mai ang chi le hun in pek du lo ngot mai ang chi hi a fel lo le ani tun huwa chuan etiang hi thleng le to lo se ti kadu tak zeta chuwangin zanina po hian kan soidu em chu herama hian rampa ber ani angin akil ber atangin achak ber le athang ber le asir ber po lo ni se ang khatam min ena kan har sat na tele an mangan na te kan ho tu ten khen an du hi lodun san sak to thin sela lo ngai thak sak thin sela ati thei awmanga ati thei lo po awmang alo ti thei lo ani point ti thei lo na indem thu om lo amaro chu in hu du lo top mai le appointment in pek du lo top mai hi namanga in hu sit na kan ti don nge namanga in ngai poimo lo na kan ti don nge namanga in za lo na kan ti don nge isu chu ama ngai dan ni sela hetiang hi chu ariru ani karing chia lova amaro chu hetiang zong po hian ai ngai bel ve thei ani ti hi zain han kan soidu em ani hi zoram mi puiten min lo hria saka chief minister em ne hi rongbol tur katan zoram tana thok tur atana kan than le pathianin min pe ani ti hi kan chief minister zom takhian lo hria se ti po kadu le ani ti ka toy ten kan soidu ni tuna pusingun lian chunga thu soya tanga lang chiang pakhat chu amai hi alung oilo hle ni ti hre the ni ma sabera chuan ten alung oilo na aron soi chua dan tongkam ron mandu dan te han ngai thak chuanin miril rupa ngai tak patling pa ngai tak tongkam nge om tak mang lem chuang lo khatiang hanin alung oilo na te kha aron soi chua ka ni ti chuanin ama thu soi dan chuanin CM Pathuma Shon to district council ngai poimo thina ma se tu na chief minister hian min ngai poimo lo appointment kan dila chana om lo appointment an dil la kha evidence kha lo om thang reng box sia ti chuanin he video ka ngai thak tluan ka ngai thak chu vek nuwa mimal in beina omang om theim tia khanin om chia lowa amai ro chu tuna khianin pusingu lian chunga hi kan chief minister la ka hen lung oi vak lo ani ti chuan kan chief minister laka alung oilo na hi kan chief minister ne na direct ava soilo khan heta media kal tlangin mipui hre thei turin an lung oilo na tele an du angte an dil angte ti hlotlin saka a om lo kha aron in express ta ati dan thaberan em chu ka hre chuang lowa ma se an manin tha an ti dan angin an tia gi chu a thareng ani ti chuanin namanga in mu sit na te in ngai poimo lo na te ani thei mai angem ti khe chu ani thei na chena omanga a om lo bokanga an chief minister hianin engtin nge program aneya engwanga khatianga appointment an deal lo ti hlotlin sak du lo nge ani ang ti kha chu ke chuanin ka hre chuang lowa ama ero chu nakina ti hlotlin sak nge se aduam khop maya chief executive member CEM anti tro kami district council Pathuma mi te kha
achan chu hei an lung oi lo na sa sia hemi hi politics sa in beinan tak nakina te po ala man thei don ani chu wang chuanin kan chief minister te po le kan chief minister Paul te tingo kan chief minister Paul do male an Paul te a ho te po nakina opposition te na hemi issue awanga beinana hemi issue manga an mani beinan an man lo na turin kan chief minister te le khatiang te po kha heting lampang hi tlema loin ngai poimowa in vendeu te po a that viau melani a chan chu pusingul lian chunga hi alungoi lowani hi congress MLA om chunania abial angai poimo anti train an soi train mi pon a ke point ring angai poimo ka ring hei tuna athuron soidu dana tangpo hianin abial chung le ama district council om na shim chu angai poimo ti alang reng a ti tha ka tia hetianga issue ron raise mo ti chuan pusingul lian chunga hianin hetiang hian CM bula lungoi lo na kha CM laka lungoi lo na kha CM bula soi chuang lawin te media kal tlangin mi puima khanin ron puang chuak ta sia hei taka hi ZPM lam pangpo an film khurve angai don khop mai nakina a chan chu tuna po khanin enge anam anga in musin na in ngai poimo lo na angjong khanin thu kha akal tawak thei ani chu wan chuanin soi tawang khanin mimal in be na chu om lem lawin ka hria heta hi chuanin ama ero chu an lung oi lova an dil na sa sia an lung oi lova hemi hi an lung oi lo na hi an ron soi chuak ani ZPM lampang te po in film khur chho ve deuh angai don an hi mel chu ti lo chu politicize engmani issue hote te hi politicize a in beinan aman thei don tet chu wan chuanin han tang na saro uti kha he video ka react thei chu ni ole video le kanin mule theu don ya ti chuanin pusingul lian chunga hi hemi hi a site A angkha lo ni tang se ngating chief minister in appointment a pek du lo ti kha site B nakina kan la hria ngem hrelo wangem ZPM spokesperson khan ron soile mai thei ani engpo ni se kha kan lo ngai chang le anga tro ole video le kanin mule theu don ni